Oscar Mabuyane se u ta ve a endla ringo ra vumune a ri eka Varhangeri bya xifundzankulu. U hlule tivhoti to hundza 100 ehenhleni ka khale ka mukhomi wa nkwama Matikizela. Ku hlawuriwa ka yena ku ta hi nkarhi lowu kwalomu ka hafu wa vaakatiko va xifundzankulu lexiya va nga tirhiki. Eastern Cape xifundzankulu lexi nga ni nhlayo ya le henhla ya vanhu lava nga tirhiki laha tikweni loko ku pimanisiwa na swifundzankulu swin'wana. We are working, I think, good work that we're doing as a province with Transnet and others that are really coming on board to support some of our international investors that have come. But also the program that has been led by President of the luring in the investors into our country. We have benefited a lot as a province. There's that hype and interest to come into our space. Hlawuriwa Matikizela o amukela mbuyelo wa nhlawulo. U tlhele a vula leswaku u ta tikokela tlhelo eka ntirho wa yena wa mfumo hi ku randzelana wa ANC wa step aside. Hi yena holobye wa mintirho ya mfumo exifundzenikulu eka nkarhi wa sweswi. The conference is running smoothly and we're about to conclude the conference. We'll be then from here supporting the leadership elected, making sure we have a united Eastern Cape. We support them in the renewal project, and we will be calling for all our supporters, but they must rally behind the leadership. Mabuyane u tlhele a tiyisisa nseketelo wa yena eka president wa vandla Ramaphosa ku tlhela a rhangela ANC nakambe ra vumbirhi.